ارجمند طور اطلاع داره فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سال معرفت حقوقی اعلان نمودن سال 2024 از 3 دکبر سال 2023 به امضا رسید. اطراف همین موضوع صحبت خواهیم کرد و مهمان امروزه برنامه ما سنگینزاد دانیال شاه محمد دکتر علم‌های حقوق‌شناسی پروفسور. استاد تشکر که برای صحبت با ما امکانیت یافتید. در آغاز بگویید که مقصد از این سال اعلان نمودن سال معرفت حقوقی چیست؟ تشکر زیاد. اگر نفری که پیشوای ملت را هنگام سخنرانی در کاخ سامان شنید و این پیام با کل مردم تاجیکستان از جمله مجلس نمایندگان و مجلس ملی روانه شده بود، در همون جا اولی مراتب صدا داد این سال و بعدا چنانکه که شما تاکید نمودید فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اعلان کردن سال 2024 سال معرفت حقوقی نشر گردید و بعدا توضیحات به این فرمان شد و هم پیام هم فرمان پرزیدنت و هم توضیحات رو شخصی اگر تحلیل کنند امروز به خلاصه می‌آید که اعلان نمودن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی دارای 7 مقصد میباشد. مقصد یکم بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان است. یعنی امروز در جامعه حالت‌های به چشم می‌رسد که آدمان ساکنان شهر دوشنبه شهروندان جمهوری تاجیکستان از حقوق‌های خود و عهده‌داری‌های خود خوب برخوردار نیستند و وقتی که چنین سال اعلان گردید البته یک بار دیگر با آنها تلقین کرده می شود که از حقوق و عهده‌داری‌های خود برخوردار شوند و در جامعه کوشش نمایند که همچون شهروندی قانون رعایت کننده اعتراف گردند. هدف دوم ترغیب ارزش‌های حقوقی و دموکراسی است. امروز در جمهوری تاجیکستان همه گونه سند معیاری حقوقی تنظیم کننده مناسبت‌ها جای دارد، چنانه که دائما تاکید می‌نماییم قانون‌های کنستیتوشنی است، کدکس‌ها هست، قانون‌های جاری است، سندهای ضدقانونی است و در مد اول خود کنستیتوشن می‌ایستد. و ببینید در سال جاری 30مین سالگرد قبول کنستیتوشن جمهوری تاجیکستان تجدید می‌گردد و حالی هم در جامعه نفرانی هستند که از 10 باب و 100 ماده کنستیتوشن شاید برخوردار نباشند، در حالی که اگر برخوردار باشند تمام ارزش‌های حقوقی و دموکراسی در آنجا دیده می‌شود، به مانند ارزش عالی داشتن حقوق انسان، اشتراک خلق در همه چاره‌های سیاسی و حقوقی، اینچنین آزادی، برابر حقوقی و غیره. سوم مستحکم نمودن انستیتوی حقوق انسان و مناسبت احترامانه به آن است. یعنی امروز در جامعه دولت، قانون و عموما دیگر انستیتویی که جای دارند مقامات‌های دولتی فقط یک هدف دارند: حمایت حقوق انسان، چون که انسان حقوق و آزادی‌های آن موافق کنستیتوشن کشور ارزش عالی میباشد و همه گونه فعالیت شخصان منصبدار و مقامات دولتی برای احترام گذاشتن به حقوق انسان روانه شده است. پس امروز زمانی رسیده است که انستیتوت حقوق انسان ارزش‌های آن باز هم رونق داده شود. چهارم بلند برداشتن مقام قانون و تربیت شهروندان در روحیه احترام به قانون است. امروز نفرانی هستند که در جامعه با مضمون محتوای بعضی قانون‌ها سرفهم نمی‌روند. ببینید ما قانون‌هایی داریم که در سطح بین المللی آنها همچون قانون ملی اعتراف شدند. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر مادر در تعلیم تربیت فرزند، قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم و قانون احترام، قانون درباره تربیت و تندرستی شهروندان. همین قانون‌هایی میباشند که اگر هر کسی از آن برخوردار باشد در جامعه عمل و رفتار آن، یعنی رفتار حقوقی آن باعث پیشرفتی اقتصادیاتی و میگردد. مثلا اگر قانون تنظیم رعایت شود شخص از اسرافکاری دست میکشد، در عائله وضعیت مالیوی خوبتر میشود و رشدی مالیوی دیده میشود. یا که پدر و مادر اگر درست معیارهای قانونی عهده‌داری‌های در بخش تربیت و تعلیم را که قانون درباره تعلیم تربیت و مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند را رعایت کنند،
нафаре мегардад ки минбаъд аз ҳамон фарзанди худ ифтихор мекунад ва муҳками қонун дар синни пенҳонсолӣ фарзандашон барои нигоҳубини падару модар масъулиятро эҳсос мекунад. яъне он чизое аст ки имрӯз бояд дар ҷомеа нақши қонунмақоми ва тарбияи шаҳрвандон дар ин самт дуруст баромонда шавад. дигар масъала бевосита ташаккул додани низоми устувори рафтори ҳуқуқӣ ва оштинопазир будан ба амалҳои ҷиноӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ аст. яъне имрӯз ҳар як шаҳрванди кишвар ҳамун уҳдадорӣ ё вазифаи конститутсиониша бояд риоя кунад. мувофиқ конститутсия ҳар кас уҳдадор аст. конститутсия қонунҳо ва санадҳои миёриҳуқуқиро риоя кунад ва дар заминаи амал намояд. ҳар касе ки ҳуқуқвайронкунӣ содир мекунад бояд таҳти ҷавобгарӣ қарор дода мешавад. пас як бор дигар талқин намудани ҳамин арзишҳо аст. шашум мақсади эълони нисҳо бевосита васеъ намудани дастрасии шаҳрвандон ба иттилоъоти ҳуқуқӣ аст. агар имрӯз бинем мо дорем қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иттилоъ, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дастрасӣ ба иттилоъ ва ғайра. ва яке аз намудҳои иттилоъ ин иттилоъоти ҳуқуқӣ мебошад ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон бояд аз санадҳои миёриҳуқуқӣ ки дар кишвар қабул мешавад, тағйирои иловаҳое ки ба онҳо ворид карда мешавад бархурдор бошад ва мувофиқи консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 агар мо ба он диққат кием, дар онҷа як уҳдадорӣ ба зиммаи мақомот вогузор шуда буд ки дар соати ҷумҳурӣ бояд сомонаи пурра пешниҳодкунандаи иттилоъ дар бораи санадҳои миёриҳуқуқӣ бошад ва хушбахтона ин корам ба сомон расид ва маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон чунин маҳзани қонунгузориро ҷойгир кард. аммо ҳоло ҳама санадҳои миёриҳуқуқӣ дар онҷо ройгон ба шаҳрвандон дастрас намешаванд. дар баробари ин дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо имрӯз бинед на ҳама санадҳои миёриҳуқуқӣ дар сомонаҳои расмии мақомотҳо ҷойгир аст. аз замоне расидааст ки бо назардошти эълон шудани ин сол ҳама санадҳои миёриҳуқуқӣ дар сомонаҳо ройгон барои истифодабарӣ ҷойгир карда шаванд. ва охирон тайёр намудани мутахассисони ҳуқуқшиноси забондон аст. бинед яке аз эълодҳое ки пешвои миллат ҳангоми ироаи паём гирифтанд, гуфтанд мо айниҳол ҳуқуқшиносе надорем ки бо забони хориҷӣ манфиатҳои миллии моро ҳимоя кунад. ин манфиатҳо метавонад ҳам дар сатҳи ташкилотҳои байналмилалӣ бошад ва ҳам созмонҳои байналмилалӣ. пас замоне расидааст ки дар баробари мутахассиси ҳуқуқшиноси донандаи забони русию англисӣ забони арабӣ, олмонӣ ва дигар забонҳо тайёр карда шаванд. яъне ҳамин гуна ихтисосҳо бояд таъсис дода шаванд ва маркази ягонаи тайёр намудан имрӯз ки факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллӣ бошад, дар баробари ин иҷозатнома барои тайёр намудани ҳуқуқшиносон дигар донишгоҳам гирифтаанд. аммо забондон кам тайёр мекунанд ки ин роз мо бояд бартараф кунем. яъне ҳамин мақсадҳо ҳастанд ки соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карда шуд. خب به نظر شما همچون حقوقشناس ما باید سال معرفت حقوقی را چگونه گذرانیم تا نقشه های در پیش گرفته پیشوای ملت عملی گردد؟ سوال خیلی مرکب است چون که فراگیری هم قشرهای جامعه می باشد. یعنی بینید امروز برای اون که همین سال با مقصدهایی که پیشوای ملت آن را اعلام کردن نایل شود همه باید فعال باشد. اولا شهروندان جمهوری تاجیکستان конституцияро хонанд, аз ҳуқуқи худ бархурдор шаванд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла мақомоти судӣ ба тавзеҳоти санадҳои миёриҳуқуқиро саривақт ба шаҳрвандон дастрас кунанд. дар муассисаҳои таълимӣ бошад омӯзгорон, устодон ба хонандагон ва донишҷӯён иттилооти дақиқи ҳуқуқиро пешниҳод кунанд ва дар маҷмӯъ ҳамон ҳадафҳое ки имрӯз ҷойгир карда шудааст ва монда шудааст онҳо бояд ба сомон расонда шаванд. масалан мо омӯзгорон бояд имрӯз кӯшишҳо ба харҷ диҳем ки масалан дар равияи ҳуқуқшиносӣ мутахассисонеро тайёр кунем ки донандаи 2 ё 3 забони хориҷӣ бошанд ва бо забони масалан русӣ, англисӣ, олмонӣ, арабӣ ва ғайра
тавонанд ки ҳамон арзишҳои ҳуқуқиро ба дигарон талқин карда тавонанд. ё ин ки дар сатҳи телевизион мутахассисои соҳаи ҳуқуқшуносӣ бояд ки ҳар як моддаи конститутсия ё қонунҳои миллӣ дорад дар маҷмӯъ ҳамаи санадҳои меҳрӯи ҳукумат шаҳрро тафсил намояд. пас ҳар кас бояд саҳм гузорад, аз шаҳрванди оддӣ сар карда ба кормандони мақомоти давлатӣ, хизматчиёни давлатӣ, омӯзгорон ва ғайра барои ноил шудан ба ҳамин ҳадафҳо арзишҳои ҳуқуқиро талқин намоянд, ӯҳдадориҳои худро иҷро кунанд ва ҳамон иттилоотро дуруст ва саривақт расонанд. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инсон ва озодиҳои ӯро арзиши олӣ меҳисобад ва тавре гуфта онро ҳифз ва ҳимоя мекунад. Фикр мекунед соли маърифати ҳуқуқӣ бар дӯши шаҳрвандон чӣ гуна вазифаҳоро мегузорад? Ташаккури зиёд. имрӯз якум вазифае ки ба зиммаи шаҳрвандон вогузор карда мешавад риояи қонунгузории кишвар аст. яъне ҳар як санади меъёриётие ки қабул шудааст бояд дар асоси он амал кунад. дуюм вазифа пурратар тавассути сомонаҳои расмӣ, тавассути воситаи ахбори омма, тавассути хондани маҷаллаҳо, китобҳо ва ғайра аз ҳуқуқҳои худ бархурдор шудан аст. бинед як мисоли мушаххасро мегирем. вақте ки китоби тоҷикон аз ҷониби пешвои миллат ройгон тақсим карда шуд, қариб ҳамаи хонадон онро диданд, аз он хонданд ва аз таърихи пурғановати халқи худ бархурдор шуданд ва ҳамон маълумоти таърихӣ барои ояндаи онҳо, барои зиндагии шоистаи онҳо кӯмак расонд. пас имрӯз агар онҳо аз конститутсия бархурдор шаванд, қонунҳоро дурусттар дарк кунанд, дар зиндагиашон осоиш меояд. осоиш бо кадомро? якум он ки масалан ба ягон мақомоти давлатӣ муроҷиат мекунанд ва дар он мақомоти давлатӣ маблағе талаб мекунанд. шахсе ки аз қонунгузорӣ бархурдор аст дар ҳамон самт мегӯяд бахшиш мувофиқи қонуни фалон номи қонунро гирифта шумо одадор ҳастед ки ҳамин кори моро ройгон ба сомон расонед. пас мақомоти ва шахсе ки коргуткун аст аз ин меҳаросад, мегӯяд шахси қонундон будааст. агар талаб кунанд ба мақомоти дигар муроҷиат мекунад, биё ройгон дар асоси ӯҳдадориҳои худи корро ба сомон расонад. яъне бидед ки омилҳои коррупсионӣ аз байн меравад, суистифода аз ҷониби шахсони мансабдор аз байн меравад ва барои ҳамон шаҳрванде ки қонунро медонад бисёр имтиёзҳову амалҳои қонунии манфиатҳо ба бор меояд. пас ҳар кас кӯшиш бояд намояд ки воқеан дар асоси қонунгузорӣ амал кунад ва қонунгузориро дуруст дарк намояд. тавре маълум ҳар шаҳрванд дар назди ҳукумат масъулиятҳо ва ҳуқуқҳо дорад. шумо барои иҷрои пурраи масъулиятҳо ва беҳтар намудани донистани ҳуқуқҳояшон ба шаҳрвандон чӣ тавсия медиҳед? вақте ки мо гуфтем яке аз мақсадҳои эълони соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ аст, дар он ҷо гуфтем ки тарғиби арзишҳои ҳуқуқӣ ва демократӣ. агар имрӯз бинед худи демократияро мо таҳлил намоем, тавозуни ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣ аст. яъне дар як тарафи мизон ҳуқуқ истодааст ва дар тарафи дигар ӯҳдадорӣ. агар ҳамин мизон вайрон шавад, дар ҳуқуқ суистифода аз ҳуқуқ мешавад ва ҳангоми дар қисмати ӯҳдадорӣ бошад ҳуқуқвайронкунӣ. пас шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар баробари истифода аз ҳуқуқҳои худ пеш аз ҳама суистифода аз ҳуқуқ накунанд. ва ҳатто имрӯз дар илми ҳуқуқшуносӣ як ибора пайдо шудааст, ҳуқуқ талабкунандаи ҳуқуқ экстремист. маънои каме дағалтар дорад, аммо нафаре аст ки аз дораи ҳуқуқи худ зиёдтар талаб мекунад ва ба тарафи дигар зарар меорад. ё ин ки шахсе ки ҳуқуқҳои худро дуруст истифода накунад, ба поймолкунии ҳуқуқи худ даст мезанад. масалан ман имрӯз ҳуқуқ ба таҳсил дорам, аз ин истифода накунам, минбар таҳсил нагирам, аз дигар ҳуқуқҳоям, ҳуқуқ ба кор даромадан, ҳуқуқи талаби музди менат ва ғайра маҳрум мешавам. ва дуюм тараф масъала ҳеҷ як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бояд фаромӯш накунад ки ҳам дар сатҳи конститутсия ва ҳам дар сатҳи дигар қонунҳо дар баробари ҳуқуқ ӯҳдадорӣ меистад.
مثلا ببینید امروز عهدهدارای مقدس ما حفظ وطن، یادگاری تاریخی و فرهنگی، رعایت کردن قانون‌ها، سپاریدن انداز و غیره میباشد. و در برابر همین در قانون‌های صحابی عهدهداری مشخص است. مثال مشخص میگیریم موافق کد مهنت جمهوری اسلامی هر کس حقوق به مهنت دارد. لیکن نفری که در کارخانه کار میکنه سر وقت وظیفه مهنتی خود را اجرا نمیکنه، قاعده ترتیبات داخلی را ویران میکنه، با مالکیت کارفرما ضرر میرساند، باید علاقه از جوابگری قرار داده میشه، چون که عهدهداری های خود را درست اجرا نکرد. از این رو استفاده حقوق و رعایت عهدهداری این دو طلبات حتمی است که در دولت دموکراسی حقوق بنیاد برای هر یک انسان شرط حتمی میباشد. سطح معرفت نوکی شهروندان را امروز شما چگونه میبینید؟ آیا آن بر طلبات جوابگو است یا نه؟ واقعا من اندیشه دارم که محترم پیشوای ملت به‌حدود سال 2024 را سال معرفت حقوقی اعلام نکردند، چون که از یک طرف 30مین سالگرد قبل کنستیتوسیون کشور است، از طرف دیگر بیش از 30 سال استقلالیت دولتی است. مثلا در برآمدهای خود پیشوای ملت دو تاکید می‌نماید که بر رشد اقتصادیات تاجیکستان ما از سال 2000 آغاز کردیم. از اجلاسیه 16 شورای عالی ما با بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان آغاز کردیم و زمانی رسیده است که سال معرفت حقوقی اعلام شد، چون که علاقه اکثریت شهروندان جمهوری اسلامی معرفت حقوقیشان بلند است و آنها بدل که همین مفهوم با اجرا یا به سامون رسانیدن هدف‌های گذاشته شده پیشوای ملت صرفاً می‌روند و زمانی رسیده است که همون معرفت حقوقی میانه که جای دارد به سطح بلند برداشته شود و من اندیشه دارم که وقت و زمانی موافق است. خب در آخر بگوید برای بلند برداشتن سطح معرفت نوکی شهروندان چی باید کرد؟ نقش مؤسسه های تعلیمی، رسانه ها و خود حقوق شناسان در این سمت چیست؟ یکم برای اون که در مجموع معرفت حقوقی شهروندان ما باز هم بلندتر برداشته شود، آموزگاران از جمله هنگامی آماده نمودن متخصصان ساحه حقوق‌شناسی باید درست فهما و همه‌طرفه اطلاعات حقوقی را به شاگردان خود رسانند. واسطه اخبار عامه باشد برنامه‌های تحلیلی خود را باز هم بیشتر کنند. مثلا من امروز اندیشه دارم که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان باید باب به باب، ماده به ماده قانون‌ها را درباره تنظیم اعلام جشن مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند، تربیت و تندرستی و دیگر از جانب متخصصان در سطح تلویزیون شرح و تفسیر کرده شود و عالمان باشند عهده‌دارند که به همین قانون‌ها تفسیرها نویسند، چون که واقعا بعضی ماده قانون هست که آن را عالم حقوق‌شناس درک می‌کنند، اما برای شهروند عادی غیر حقوق‌شناسی آن مرکب است. پس آنها نیز باید مقاله‌های آماری در سامانه‌ها جایگیر کنند، در مقاله‌های در مجله‌ها جایگیر کنند و تفسیرهای قانون‌ها را نویسند و عموما گیریم اگر هر یک نفر سهم خود را باید گذارند با خواندن قانون‌ها، با تفسیر کردن قانون‌ها، با تعبیر نمودن ارزش‌های حقوقی و غیره. تشکر زیاد به شما برای یک صحبت پرمحتوا. بیننده های ارجمند یادآور می‌شویم که صحبت داشتیم با سنگینزاد دانیال شاه محمد، دکتر علم‌های حقوق‌شناسی، پروفسور وابسته به اعلان سال معرفت حقوقی سال 2024. طور اینجا ذکر شد واقعا انسان با دانستن حقوق‌ها و مسئولیت‌ها میتواند بهترین حامی خود باشد، یعنی هم مسئولیت‌هایش را اجرا کند و هم نگذارد که حقوق‌هایش پایمال شوند. دانستن و رعایت کردن حقوق باعث کامیابی و موفقیت‌ها می‌گردد. طوری میگویند اگر خواهی که آزاد باشی غلام قانون باش.